Čaute, máme tu takú slabšiu chvíľku. Dáme si Surging Sparks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, čo ešte draku mali. Tak snaď padne nejaká dobrá karta, Latias alebo Pikachu. Máme tu Ivinu, Execute, Cast Form, Nesprit, Goldengo, Magnezone, Technical Machine, Vigoro de reversku, Timmy reversku a Gastro. Tak. A myslím, že Holičko je na spodku. Blitzle, Yamask, Quaxly, Larvesta, Clemont, Kilowattrel, Chill, Quetzlen reversku, Dragon Elixir reversku, Tapulele. Niečo vzadu je. Klešky, Uekoko, Glimora, Snorlax, Duskball, Armorou, Jasmingaze, Little, Graplok a Tatsugiri Exco. Tak, Morelu, Diglett, Volcarona, Togepi, Cantergain, Braviary, Espatra, Skill, Simiser, Hydreigon, Exovi, no nice. Execute, slabú, Rotom Fotom, vybrala Dedukcion Kit, Ceruleč, Indidis, Azumarill reversku, Appliner reversku a Chimpal. Zase niečo rúžové tam je, ale tam bude Quaxwell, Morelu, Helioptile, Appletoon, Koraidon, Dragon Elixir, áno, Ace karta, Megaton, Blower, Dedukcion Kit a Holičko. Tak, Centiskorch, Sphil, Deino, Flittle, Armoroach, Jasmin, Regisil, Bofalant, Luxtrio reverse, to chápu. No, poďme na to. Zepstrika, Marill, Reror, Graploct, Luchien, Ceruleč, Chiltisser, Tandemaus reversku, Lysia a Togekiss. A to Capsakit, Sigilu, Duraludon, Sizzlipede, Tauros, Flapple, Anihil, Togepi reversku, Dragon Elixir reversku a Eternatus Holičko. No, Capsakit zase, Sigilu zase, Duraludon zase, Sizzlipede, Goldengo, Magnezone, Technical, Ruffle de reversku, Globopus, Holičko, Dialga. Takže z 10 boostrikov nám pali tieto tu mytiky a Space karta. Dáme do slivu. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa, čus, bus.